wallahi ai azumin nan ma ba namu bane naka ne saboda tuna baka da iko aure yi Allah su wal yastafifu alladhina la yajiduna nikahan omumun ya wonde mo de kwa wade mu no Allah su munyam ho abotre mun sam woso na mun sir Allah wonchen empaibo hatta yughnihim Allah min fadli ko pem se Allah be bie kwan ato be bie kwan na maw na afi wa kwa wade mu we na number 3 amaka ho asem steps say salamu chere be ma na oba answer be kwa wade mu we tumi sori keke se kwa wade mu no e won se wa se ho bisa wo se me ametewi medura wariana because if you are not mentally strong, spiritually strong, emotionally stronger, you are more aware be sawara saboda mace wurin oba Allah mana zuru su wallahi mutane Allah su yi su frustrating kamanta sunan kamanta ma da sunanka yawa branche bi na yiri ma na pressure ofie ebu fumu no bi roja ye jari wiye o be sata de ref so se boxa no de jalabi ana sey pressure mata kawai oduru be Johnson de ko na wata ho se ya ando puja jalabi ano so nim so se boy ne malam se ke ondo jina inseki we tira wande tira ma pressure kawai ya bari ya frustrate an kom seni sahaba sayyidina radiyallahu anhu ne yire Fatuma komiseni ni baba no asa Fatuma we komiseni se dan ko ma temuada ya pe emma wo mudin wa aljanna o kawo dan koro ya bare an sayyidina Ali hankali shi ya tashi wa ma sayyidina Ali frustrate saboda in ka ce ya ce maka da B akwai B kankani wurin ko ya da kai mata yadda Ali ya kuma sai ya fiye ana na musu kai barin don neme wani malam fortune tare kilimi no o musu Ali na Madina sa wuya sa Asia parking a heavy on one side ana su bari den jan zama kadan otawa isa ni Ali fa ni da mazama ke soro na Fatima ke magana ni kamar ni yaro mu da fo da gin no ji Fatima duba kana take magana kamar ni na zama yaro ta ni wasa da ni yefo so ni aka sani wanda min ce mu yana ta jujuyo haka anan kumsini ba obashin na sayyidina Ali oduru wono se assalamu alaikum ana na Fatima ebi eje wa alaikum salam o wi ya ne papa ono se dana do se aina Ali yon fo se kharaja ona na mabonte o e to no yero kwa se be se wa se o tumika se ogugu e chiro ana ye bi se o ri be o papa on chere o ga ogugu le fait mo so a ona na mabonte o bebi enum komishini sha so hwe sayyidina Ali onanti ya be guru be Ali da o ja Ali din Ali kasa dubo wallahi aure yana ya frustrate kazan ma hukaci obi to mu sai ya ko no ce Bob Marley wallahi ma ta tabarra na ya ba ta shi o ce Bob Marley sai Ali da fa mo yana e honnan komishini mana title Aba Turab su kumya Aba Turab asa yana da no wo se de odi ahani di agoro no asa wo ma no ena sayyidina Ali sori komishini bisa no se obano o tete me bala fo se sa makena no ene di si Masjid Ali ibn Abi Talib obe o follow mo TikTok dia ebre ko umra Madina me ko ye video Masjid Ali very beautiful mosque o ne sirwo Ali akuma sai o de jama salaci asase isa matan ke ba ta maka rai kai kuma nemi wani kasa kawai kaje ka zama wuri me biyan gida masalaci wurin akuli kawli haza wa